Ghana bi ke gadang bi mimba nye fenye de omanye ni mimpe nye kemba GaDa ni femo no mwene woye Temasco Tema Senior High School ni mwene amenye ame 60th anniversary nyebana kenke oblanu ko ke oblaye dumobie ne mbana noko ye bie ni ngon na wa ni award best students ame fita many wo best students ye Temasco I'm speech and prize giving day ke at the same time I'm a 60th anniversary or mass money I'm introduce I'm a few ke chonye over na achobo ten fane achobo me some money ashite ama okay ni o fane bo achobo me Josephine anyele kwashi okay ni bo fine achobo me Adrana Kokon Smith okay ni biana nya na megbe mass money nya kewo award ni nyewo ke category mi ni ahanya award o animal start kebu over ne obanyo chon award ni ahabo fine naga award first place niji best student in what language ga fine nibo fine na second place ye chemistry second place ye social studies na third ye maths both core maths elective maths wow ni ola ufane bo fane me ina be the most disciplined boy in Tema Secondary School ona neke award name particular although am award say fe ngon na wa shi guy na no in particular nji no ko ni ngon na wa eja ke game be pie ka ba portray as very rowdy people she call ba Tema Senior High School atawo the most disciplined student ganyo bi tete nji money wo most disciplined student ofane ni ama wanyo kewo Teo comport your hiten ni anake sania habu best most disciplined student of Tema Senior High School. Fane infio no ni sukuen require okejo mofiamo akese ba fi hani sukuen no. Ekotumo rules and regulations ni your sukuen mi nkechu ni mi hunji house prefect of house 2 ewo ensure akese inse hen lo efen ba follow no ni sukuen ke mo sha akese wo hen no ni Wakawa school no ya. Ni award ni ahabo ete feel your ten. Oh, in feel your agbowa akeshi. Imba na no kotumo ne ken ye mepi atin. Nke mepi ni ba. Je meji ken clean je na he akeshi meji agboshi. Nchodro mo na ni ake minister ni ake hame. Ewo ndan machine. After award ne miniji the way forward for you as most disciplined student le ake ba hambu some kind of pressure ku bia ne le nkefen ewo no mo de ake ba wa mini beni eje mi kejipo akeshi mi ji discipline boy at Temasco e ba wa mini makipi le app ni nkaje gbe no ni ma ngbe no ni most no here mo no ni in your forward efe age no tombeni ekemi agency. Okay. Yo anuma ba inyami ye agen because lately keji ache gadang be in recent times ke ache gadang be ni in certain fields to more mathematics and all that onu gadang be chon shi wonyami yo fio ne a modern best student in chemistry, best student in core maths and elective maths mas mama bibu ake to feel your thing. Oh, ina mi shewa sinuchojo mona ni woye balenike e minda yo washiwa ke balenike ni mini jini bi kumeni ofio how serious ni o take your studies ni land boneke prestigious award ne Nani yobu ami waji ke ate classroom mbo modern ake ma bo teacher atwe no fe no ni ba chon mi ke nu shishe ma kele koni e chon mi me ko ni no yobu ami ko ni nya makase no jogba na kan ni wo after award ne miniji because near harbour award ne le ake next year was mo no win the same award alo ni mali makan pepe miniji ni bi ko meni oba fe koni next year win award Oh, my no makase njogba ko ni next time ka acha award ko na chengbe ke tatai. Okay, ora don. O fa ne wonyami yo na hu ewo best Ghana
student yeah Tema Senior High School. In recent times wo gadang maybe wo complain o ake wo ganwe mo e laje no he wo ba suma ake wo nyemi me gadang maybe fen wo ywe gan ywe mo ye gan shikpon no boni ba fe ni wo ywe mo akalaje ni ye Tema Senior High School ganyo nji money e wo best gan student I'm a speech and prize giving there at the same time on their 60th anniversary. Masmo wabibo Niji nibi komeni ofe ni hani winning award ne. Fine, any friend, sometimes can okola hawo we koni mokonu shishin. Aka akeko ogbla ni be mi atro gbe me bowo no ni o. No kwe wo na keno ni fe ni nyen ke kase ni ke na award ni. Ewo ni awobu as best gown student to feel your time. Mimi ishe yo wa ni mi da yo wa do mo. Ake hani win award ni. Ewo obanyo bu abeko ye gan we mo mi ke chon because le ake achon ye no ko ye. Alo fe ko ready. I know fe. Abeni min manyama bugi choni obulele buobu tomake mokoye ni ekolo obula ke banye fe no ko pape hamwe le ni ekole ko ye o ha mi alo no ko e banye ba wabo oyado o min dabo shi wo mi hope yake next year by this time keji wobat Tema Senior High School 61st anniversary nyei ba fa ni jigame alo gadang bi ni ba wele awards nyei ba fa feneken e wo mi nji nye final statement alo yue money nye ke ba ha gadang bi fe especially the youth masmo ni make mo fi am akeshin amemi amehin ya ameni kase momi ni amebumo amebo yue motwe je onupa shin o age mate lenteke ekebo nokoni okwani ne banye wabo ye oshihemi okubachu ni baby yan ko o fe nokoni moko efro ona jantin etwa akesho ba give ya shin o ba focus ye no ni okemo hin akofi ono ninu chodromo e ba ye ebo abo okay o ya don ni bo miniji advice ni okeba gadangbe youth ko ni amehu amekọ ame ni kase mo serious. Nta o maka me fe ke no fe no ni ame fe o yo nyomodi money na e we sa ke me ke nyomoni ye bu ame ye no fe no mi ke je na kai ka me fe ame ni ame yo umanyida e wo ja nyomo pani ba ya bu ame. Okay ni bo mini ba ke gadang bi ko ni ame hu ame ko gan ni kase mo serious. Fine nene makama ake ka mete okone kule game ba mete amehi aka tomo ameka shigbe ake game ja ma meri mo na ameka mekusu fita me kone fe na ma ya gbe ba na ake game ja me erado o gadang bi bia ni woke wo ni fame ba wa mene ni ma panye fani nye subscribe ya to our YouTube channel ni nye share our content fan wo ba post ye wo page no dan wo ba mu na masmo nye lanye Temasco anthem fio ko kecho mi wo in 3 2 1 go God save Temasco, This school your own. Let every male and female be your chosen child. Let every student here in this school know what he needs to know.